ama sain clear tu te chibai le ve ko le tunchum kan video a chuanin Indian Army nuaya class 10 class 12 graduate pass chin ta na naruak dil theite kan en ho le don ani ama saberin tradesman mate ania chu 41 FAD department B ka tan ania tradesman mate kan han ti ho hi mazdur chu labor kan ti ho khania ti chuan pahni na JOA LDC kan ti thin tunma LDC kan ti thin khania ti chuanin material assistant MA MTS multitasking staff fireman tin tradesman mate tho hi 255 ABOU kami department B ka tan khan narua ka omle bokani tradesman mate kha department pahnia sang-sangin na kha arwa kani post ruwa khan en leila masaberin 41 FAD department B ka khanin tradesman mate kha han enila tradesman mate kan ti kha mazdur labor kan ti khani a avai hianin zathum somthum arwa ka iwar tan hianin poza somthum pali ST tan hianin somhnile panga arwa kani thiam na ngai te tradesman mate dil tur kha chuanin class 10 pass class 10 le atluk pui pass chin tan khana dil thaya ti chuanin thran mm chu experience emo computer certificate kha angai velo bokani salary han enila lo hi level 1 ania chu cheng sing kha sangria ta tanga singa sangru zakwa inkar ani panina chuanin JOA LDC ania JOA kan ti hi post som ni arwa ka chuta chuanin UR post kwa ST tan post khat arwa kani class 12 adle atluk pui pass chin tan khana dil thei dona experience le computer certificate kha hemi na dil tur hiani la ngai lawani salary bi ka hianin level 2 ani dona cheng sing khat sangkwa zakwa tanga sing ruk sangthum le zahni inkar ani dona ni pathumna chuanin material assistant MA ania awa hianin post som le pakwa arwa ka UR tan post riat ST tan post khat arwa kani thiam na ngai te graduate le atluk pui pass chin tan adil theani hemi material assistant thi ti chuan experience le computer certificate ngai lawa salary hlo hi level 5 chu singni sangkwa zahni atanga cheng singkwa sangni le zathum inkar an hlo donani level 5 an hlo donani ti chuanin MTS multitasking staff en leila post som le pakhat avai na ruaka UR tan hianin post nga ST tan post khat arwa kani deal theite thiam na ngai te class 10 pass class 10 le atluk pui pass chin tan an deal theinga experience le computer certificate angai lawani salary hi level 1 ania chu cheng sing khat sangria ta tanga cheng singa sangruk le zakwa inkar an hlo donani fireman omleya fireman hi post somruk le pali arwaka UR tan post somni le paruk ST tan post nga arwaka class 10 le tluk pui pass chin tan khan adil thei donani experience le computer certificate kha ngai lawa salary hi level 2 ania chu cheng sing khat sang kwa le zakwa tanga sing ruk sang thum le zahni inkar ani donani an hlo donani ti chune top na bera hianin tradesman mate tho 255 ABOU department big tan khan ania post som le pali arwaka UR tan hianin post ruk arwaka ST tan post khat arwaka ni ti chuanin class 10 le atluk pui pass chin tan khan adil thei donani experience le computer certificate kha angai lawa hemi na dil tur hianin tin hlo hi level 1 ania chu cheng sing kha sangria ta tanga singa sangruk le zakwa inkar kha an hlo donani age limit kumbi thli han enila khang ni china category sang sang paruk kanan soitak ho zong kha dil tur chuanin UR tan le ST big tan khanin entai la kumbi thlia kha UR tan chuanin UR post ang kan dilani chuanin kumsom pare tanga somni panga inkar kan ni turania amai ro chu khami post b ka khanin category b ka khanin MA material assistant tan khanin kumsom pare tanga somni le pasar inkar kumni in an pot sei thatani chu a sei thatani chu ST tan hianin kumsom pare le somthum inkar kan ni turania material assistant b ka khan khami post b ka khanin som pare ta tanga somthum pani thleng khan an dil thei donani selection process an enila selection process a hianin chihni om dona chuta chuanin pakhatna physical test emo skill test emo kha omanga panina chuanin written test kha om donani physical test khan en big taila physical test skill test hi JOA kan ti LDC tunma LDC ti thin
le fireman a po khani male le female anom ta male big tan khan ani dona tin tradesman mate khang pathum category pathum tan khanin physical test skill test khom dona ni material assistant MA kan ti le MTS multitasking staff te tan kha chuanin physical standard test emo skill test emo kha angai ve lawani om ve don lawani entrianan JOA LDC kan ti ho tan khanin an skill test tur chu typing test khania 30 words per minute ani turani tin fireman le tradesman mate ho tan kha chuanin running plan KM 1.6 vel plan kha ani dona tin ritchoi te long jump te high jump kan ti te kha om don bokani win kan share tur chu physical test emo i khami skill test emo kan paltlang lo ni kha chuanin written test kha written exam kha exam thailawani kha kan share ta ngai ni panhina chuanin written test ania written test MCQ vekania mark za somnga apunga question za somnga omanga darkar ni le chan vechunga chanzo turani syllabus a chuanin written test bi ka khan general intelligence and reasoning chu question somni panga mark somni panga apunga numerical aptitude question somni panga mark somni panga general english question somnga mark somnga general awareness question somnga mark somnga tennianga ti chuanin total in avain question za somnga omanga mark za somnga punga darkar ni le chan ve chunga chanzo turani ti chon kan share tur chu MA khami material assistant bi kha graduate standard graduate level in khami question standard khan setanga JOA LDC kan ti kha 12 standard anianga MTS fireman te tradesman mate kan ti ho kha class 10 level la set tur an ni donani apply dan turan en leila offline na apply turania tuna na kan soita khau zong kha offline na tanga apply turania Indian Army official website chu indianarmy.nic.in amo National Care Service website chu ncs.gov.in khami website a khan kan lu tanga khatahan advertisement notification khalo omanga PDF in kan download theidonani khami advertisement a khan kim changzokin documents upload turte tin post ruak le khatiang neu kha a oma kan share chiang donia ichuanin application khami advertisement kan download ta khanin application form lai big te kha kan print out tanga ichuanin pen in form kha kan fill up donani nichina kan soyang khanin advertisement a khan documents te passport ngai ti educational certificate fill up ngai ti zong kha a detail in a inziak vekani application form kan thon ruala documents kan thon tel tu then khatte han enila pakhatna chuanin birth certificate panhina medical certificate pathumna tribal certificate palina chuanin educational certificate chu mark sheets ne ni dona class 10 level atanga kan mark sheets le certificate kha kan thon tel done pangana chuanin disability certificate ani dona chu rualban lautan en dona rualban alo ni lautan kha chuanin angai chuang lawani tin passport size photo tharlam pahni thon telanga ya tin Aadhaar emo voter ID emo driving license emo khami kha thon tel angai bokani khangte kha apoi mo zual ten ni a tin ga she tu chu document tuna kan soitak te kha self attest vek turania chumi omja chu gazette officer emo khami officer ang chi te kha officer department officer ang chi kha wa attest tir kher kha angai lo tinani mani in kan attest vek thayani ti chuanin application form kan fill up zo nuwa khan kan application form kha posin kan thon donani post office a kan thonanga envelope in chuta chuanin kan address tur chu commandant 41 FAD pin 909741 care of 56 APO khami kha kan address donani khami ha kan address anga chu speed post in emo ordinary post in emo kan thon donani khami address a khan kan thon donani khami kan dilna form kha application form kha July ni somthum tun thani somthum ma ngein khami application kan thon na kha khami address a khanin a thleng man turani ani lo chuanin a late application form angchi kha chu an pom don lawani kan dilna application form kha posa kan thon kha tun thla July ni somthum ma nge ya thleng man turin kan thon don nia